Жарашыпай өмірдің таңына Жарашыпай жанымдың жазына Бағытым бар бақыт сезімде Жүрегімді жашайды есімде Қанатымды жайып жылдыздарға өмір барында Қандай соның жашоды бар махаббат Ағамға нұрын шашат Таза сезім көздеріңден байқалам Арзуға үміт менен сезімдерімді жандай Алысқа бара жатам сүйу жолын таңдай Бағытым бар бақыт сезімде Жүрегімді жашайды есімде Қанатымды жайып жылдыздарға өмір барында Қандай соның жашоды бар махаббат Ағамға нұрын шашат Таза сезім көздеріңден байқалам Денсаулығың сүрің, өміріңіздің келешегің кең болсын, өміріңіздің болсын болған барған жеріңен бақтап, өмірлер дәміші елден қызметін қылып, елден жақсы патасын алып, ұшылардан бардық, берген патадан нәсіп қылған болсын, дәм жақсылық болсын, баршылық болсын, ұшы тәдеден тазалған нәсіп қылғандағы сіздерді келін алып қыз бергілі, evliler, şeyler Allah, baktırlı Allah, ömür Allah'ın, Allah Akbar. Biz çoğu otkan ekenbіз, Jasminde барған жерге бақтылы бол балам, бала чақалы бол, ақыл есту, жашнақай, ақ жол той келін болғының, аяқтағы бізден барғаннан етіме ерте тұрып, жашнақай бол, чай беріп, сыйлап, барды жақсы несіне қалайын да, анан келечең кең болсын, жүзің жарық болсын, бізді қандай сыйласаң аяқта да ошондай сыйлағының ошол биздин айтканыбыз. Қызым, барған жеріңнен бақытты болсын. Бақытты болуға, бала чақалы болуға, біз сыймықтаны берген үй бүлелерден болуға, дайым жақсылық қабардарыңызды, жақсылық нәсілеріңізді болуға, қызым, бақытты болуға, башқа бақыт тілейміз. Рахмат. Барыңыздар қош келіпсіздер. Бүгінгі Жашнақай көптен күткен қызыбыздың, Жасмина қызыбыздың тойына. Şu ne дейбиз? Şu қызыбызды ата-энем, апам, атама чоң рахмат. Ушунчалык даражага жеткирип, тарбиялап, Жашнакай кылып өстүрүп, окутуп. Эми мына бүгүн Жашнакай ак жол той кылып туруп, Жашнакай бир мамлекеттин эмесине үй бүлө кура турган мамлекет кура турган бир үй бүлөгө жолго аттанып турат. Ушул кызым барган жериңен бакыттап, ошо Нурмухаммед балам менен ылайым бактылуу бол, өнүбөз, эч качан жамандык көрбөгүнүң, эч качан ушундай ар дайым кандай жүрсөң күлүп чайнап, Жашнакай жап-жаш болуп жүрөр кызым. Ошо эки жакты тең бирдей сыйлаган ата-энеңди, кайната кайненеңди эки жакка бирдей тең көргөн кыргыздын эң жакшы сыймыктанган, биз сыймыктанган келиндеринен болуп жүрөр. Барган жеринен ылайым бакыттап, балалы чакалы болуп өнүп өсүп, ошо биз сыймыктанган, кайната кайненең сыймыктанган келиндерден болуп жүрөр. Рахмат ата, апа, сиздерге дагы ушундай Жашнакай кылып кызыбызды тарбиялап, биз катары кылып өстүрүп чоңойттуңуздар. Ошол эч качан сиздерди дагы биздер сыймыктанган Жашнакай үй бүлөлөрдөн болсун. Ошо ылайым барган жерге бактап кызым эч качан жамандык көрбөгүн.
Telemen Cazgül sizlerle aşılarım, tavsiyelerim, derslerimlerim göstersin. Sizlerle baktırıp ömür oldu. Onlar da... Endi beşik toyda barız bir jol öyle. Rahmat. Ar bir üydün şam çırağı öçpösün. Көңілібіз қайғы мұңға чөкпөсін. Бұл жаш оны белек қылған ата-ене. Үйдің құты төрі бізге көрік берсін. Ата-кем асыл жаным, апа-кем күйгөн шамым. Құдайым өмір берсе, ақтаймын жеген наным. Қарегім жанған күнім, ата-енем қубаты. Силерде бейшімден, ачқычы жақшым үшін. Ата-енем ақырғы біз бүткөн нұрдан. Түркігін үйібіздің тіреп ыйман. Бақубат қарылықты насип етсін. Құдайым айрыбасын урматсыйдан. Ата-кем асыл жаным, апа-кем күйгөн шамы. Құдайым өмір берсе, ақтаймын жеген наным. Қарегім жанған күнім, ата-енем қубаты. Силерде бейшімден, ачқычы жашым үшін. Құдайым өмір берсе, ақтаймын жеген наным. Қарегім жанған күнім, ата-енем қубатым. Силерде бейшімден, ачқычы жашым үшін. Құдайым өмір берсе, ақтаймын жеген наным. Қарегім жанған күнім, ата-енем қубаты. Силерде бейшімден, ачқычы жақшым үшін. Bir öpmeniz buyursun. Ana. Kana söküyorsun sen. Apa canlarım. Bismillah. Olacak. Ceylan, sizi görün sizde. Ama yok, yok benim. Yok, baba. Çok güzel biraz. Çarş getireceğin sos. İyi. Çağırış gerek de. Çarş getireceğin. Şimdi de çağır. Tamam. Çağırayım dur, çağırın aldı. Abi, çok özün katıp çağırasın, ne var? Çığırıp gidesin mi? Ha. Sal. Sal, bismillah de. Ne ben? Kaynayan dedi, bu çoğun bayıcıların değil, bol bolamış. Orması, doğulu, yaş ket atasın. Akıl dolgası degen. Kaynanesi dili yaşıyla gelgen benim kolumdan. Siz de böylesin, kalganlarına böylesin. Yine? O da halası. Hiç bana ememezsinler. Catta geçsin. Jat emes da jaman da emes. En жақсысы выше сон. Biraz sonra biz tuğanımız da koyalım. Tuğanımız deseler. Men de özüm nerecene mi öğre otam gelin evre gelin de. Nerede kızım deseniz? Kana neme.
Tura gelmey kaldı. Murun anan. Almaştırabız, alma. Nurun tura dirlesin. Sıra koyun. Körpüklerini çabuk verelim. Çaçı buz bayım alıyor konuş. Cengiz var mı yanında? Cengiz. Yakta duram. Emeret aytıp koysunma, Bermet Cenges'in, Venera Cenges aytıp koysun ora. Kalkan cengelerle biz verelim. Mayli. Yoğun sık da giyin. Sırttan gidelim. Canatın apası. Çıvaktın. Canatın apası. Kudağına 200 şomile verirsin. Boyu terek değil. Boyuna terek. Öyle verir bile. Olmaydı öt karadan. Çok bir takır oynamayı sevgasını salmadan demek mi? Büyük arganda göründü. Hayır, bol verir tamaşa. Yok ağın apasını yersin. Kız pata ver. Dur biz kızlara etmiz. Emin ileydi ağız. Caz gibi ama Cengemele verir. Cengemele verir. Gözün cenge. Özden üstüne şu çakılı bir öyle o kızışma da. İyi. 5 milyon kaç öyle okşum yaptı. Kayısınları keseri. Baktı bu. Ha cazın? Aynen balam. Hoşum kız seninki. O var. Tura oldu var. Ne anaymış. Mami. Ne var seninki? Cengiz. Cengiz kaladı. Hadi nere? Ay gel. Mana balam. No. Sen git Fatma, sen gel al koyayım lan bana. Kalkta жүрөсүн sen almayın. Köp balam olmuşur, öğrep çörek olay aytpakçısı bizge okşoğlu жүрөр. Kuday ömür versin, deysoluk versin. Allah Taalam silerden eşlikeni ayalasın. Kudayım baylık versin, ömür versin, deysoluk versin. Nur Muhammed'in mükön baktılığı ol. O men bari sıkınç bolup toylanlarda. Deyre toylurdu. Şu kızım koşkon menen koşatары balam ömürüң uzun bolsun, densolugуң чың bolsun. Koşkon jarың menen, ata eneң menen, kaynene kaynataң menen, айыл апаң менен баардыгыңар тынч ушундай тойлордо, жакшылык күндөрдө сен дагы барып алып эми кызмат кыл. Өзүңдөн кийинки элелерге өмүрүңүз өзүңдөн көбөйгүлө. Өзүңөрдөн көбөйгүлө. Кудайым Sen ayrılmasın. Koşarıp köp bala çakalı ol, ошол жерден өнүп өсүп, мына өзүңдүн тайниңдей болуп, тиги чоң элелериңдей биздей болуп, көп балалуу болуп, өнүп өскөн жакшы келин. Sakalı bulsun, bizden soğukta görüşsün, ömürleri uzun olsun, жақсы niyetleri kabul bulsun, daima yolları açık bulsun, bay bulgular. No iki geliyor kızmata olata da gönlük bir bana demet kira. Bize kızı görmeniz şöyle görmeniz. Sumsay kalbay var. Жазгы биш бөлмелесин чактык кой. Bak emin para verilemese. Uşundayken. Acını hazır ne? Yani soğuk samayı beri bana giyin. Tam ne öyle kaldı salma. Demesin kılöresinde. Emi giymiş. Ben de siz söylüyorsunuz. Ne söylüyorsun kaçmayın. Boptur kuş gelişleri barınlar. Biz muru tuğan elek. Azı kuda Samara turalı, kızım turalı kuda-kudagay bolatабыз. Uşu 2 жаш бактылуу болсун, келечеги кең, жүзү жарык, барган жеринен бактап, мен кептенип батыр эне, батыр ата боло берсин. Татасы кептенип. Анан кийин кармашкоңун колуңар бекен болсун балам, түбөлүңөр түз болсун, келечегиңер кең, баскан жолуң дайыма даңгыр болсун. Окууңду бүтүп, илим билимдүү болуп, дайыма күлүп жайнап эшигибизден жылмайып, бала чакам менен ызылдап келе бергенем. Мана кудагыйлар 100 жылдык эмес, 1000 жылдык. 1000 жылдык кудагылардан болуп, небе чебре кыбырага чейин эле тойго кетип жүрөт, да? Ошо арзоктой болсун, силерге жаштыкка келген болсун, бизге 18 жашта берип атабыз кызым, бешенеси экен. Барган жерине бакта берсе, сүйлөсөм мийлеп боп турайт. Келгениңерге чоң рахмат, капа болбойсуңар, бирок мен анча мете албай калдым.
Bir cana jama turbay alege. Tapkan öz bakkandıkı jama turbay. İyi de an geldi yata çıkaba jama bolatam. Yazgül baktılı olsun. Barыңыздардан сөзіңіздер ушулам. Ошо бүгүн бир аябай сонун Кыргызстан бир мамлекети түзүлүп атат. Чоң апа, аба, ошо кудагым Жанара, акам, эжеңелерим, эжелерим, баарыңыздар эле тууган уруктуу адамдарсыздар. Ушу эмне дейбиз? Рахмат апа, ата, сиздерге чоң рахмат. Ушундай кылып биздин катарыбызда кылып, жашынан кагып, кызды тербиялап, өстүрүп чоңойтуп койдуңуздар. Ошо кызымдын барган жеринен бак тапсын. Ошо сиздерде болуп агарып көгөрүп, таштай катып, суудай сиңип, ошол жакта эки жакка тең бирдей караган ушу кызыбыз Жасмина балабыз Нурмухаммед экөөнүн кармашкан колу түбөлүк болсун. Эндиги жылы Кудай кааласа Бешик тоюнда жолугайлы баары жогубузга насип кылган болсун. Ушулар эч качан жамандык көрбөсүн, эч качан көзүнөн жаш төгүлбөсүн. Кандай күлүп жайнап жүргөн болсо өмүрү ошондой жүрөсүн. Баарыңыздар куш келипсиздер. Баарыңыздардын үйүңүздөрдө ушундай ак тойлор боло берсин, жамандыктын бетин ары кылсын. Кудай кааласа жаманыбыз тынч болуп, ошо баарыңыздар бүгүнкү келген коноктор капа болбой, жакшынакай ойноп күлүп кетишиңиздерге мен тилектешмин. Рахмат. Бул жерде жана көп кызды бала чакалуу болдук. Ушунун жакшылыгыңарга көп болуп сүйүнүп жүрөм. Кайраттуу кайны болсоң сен де кайны бол. Анда мына келин бүзүрө кылбай. Жеңе келин алды жошун түрөттө кызыксыздар. Ашыппай башташ керек. Киргиле чагагиле кап болсо. Денсаулык үчүн өмүрү узун, бала чакалуу болушсун. Şu el jurttu Kırgız elinin жакшы kız kelinde jigitтеринен болушсун. Ömürleri uzun bolsun. Şu yerde oturgandarыбыз бардыгыбыз тынч болойлу, дайым жакшы күндөрү жолугушайлы. Бекей. Ошолордун катарында ушуларга баш көз болуп, экөөбүзгө дагы бактылуу карлык берсин Кудай. Ушуларга акыл сөзүбүздү айтып, билгенибизди үйрөтүп жүрөйлү. Тынччылык болсун, дайым жакшы күндөрү жолугушуп жүрөйлү. Сен дагы тааныш болуп калдың, тууганбы, сен деле тууган экенсиң. Рахмат. Şu nöro balan nöro kelime öküne birinci densoluk, uzak ömür. Şu iki jaktı silagan yaşlardan bolsun. Turmuştan ısık suğa çıdagan. Uşunun koşa şu yerde oturgan bari konukta bardığı densoluk bolsun, oruşuluk alış sürüyoruz. Rahmat. Ata Yemi, Bekey, Talay, Kuday boluşun örmenen, sizlerden daha bir oңой variantын tap, başka yerden başka kuday izlemey, bir-birinden. Menimçe bu jakşılıktın belgisi, Kuday kalırsa şu neyde toylar tuğralı ne tileğinler bolsa Allah şu tileğinlerdi versin. Negizi şu jaşlar baktığı olsun, sizler daha bir jakşı, bir-biringerde sıylaşkan, Биздин түштүктүн сөзү менен айтканда bir ширин кудалардан болгула. Дайыма бири-бириңерди сыйлашып, урматташып жүрө турган. Куда буйрса, ушул жаңы үйлөнгөндөрдүн тойлоруна ушул отургандар баарыбыз катышып жүрөлүк. Бактылуу болсун, тоюңар жакшы өтсүн. Рахмат. Эки жаш бактылуу болсун. Ушулардын жакшы күндөрүнө дайыма көп болуп жүрө берели. Şu dasturxonda oturgan uruqtuğanlar bardığız tınç bololu. Kayra tuğan, kayra kuda olup jürö bereli. Ömür boyu tınç bololu, bala bakıranız menen tınç bolun aka. Kayerде жүрсөк dagı bir-birimizin jakşılıklarыбызды ukkan tuğanlardan bololu. Kızınız özünüzdün tuğanыңызга ketip ötap, jakşı gündördü görölü çoğu daima. Balalуу, bakralуу boluşsun. Kudagay ынтымак болуп жүрөңүздөр. Баардыгыбыз тынч бололу. Кармашкан кол эч качан айрылбасын, кошо карсын. Жаман күнү ушу күндөгүдөй болсун. Тойлор болсун, өмүр өткөнчө тойдон өксү болбой, бала чакалуу болуп, көп бала чакалуу болсун. Ата энесин сүйүнкөн,
жакшы жаштар болсун, эки жакты тең сыйлаган. Не деп коет бизде чүйдө айтат немеде. Сөз ташбай, төш ташыган келин болсун. Суудай сиңип, таштай катып, ошол көп бала чакалуу болуп, эми өзүнүн тайынын тарабын тартканда деле 10 бала. Мени тарса да 10 бала. Кайдагы көрсөтпөй. 10 балалуу. Бала чакалуу өнүп өсүп кете берсин. Кыз бала ушу барган деле ошол этегиден жалгасын деген ошол балган эле эндиги жыл ушмалда бешик тойлор болсун. Ушу жакшылыктарды берсин балдарыма. Ушулардын жакшылык күндөрүндө, тойлорунда, бешик тойлорунда ушинтип сый урматтын ээси болуп биз да жүрө берели. Кудалар бири-бирини сынашкан эмес, сырдашкан. Жанаргүл, Баяман, Кудагыйымдын атын билбейм. Жазгүл. Ушулар иши кылса, төрүктүү кудагыйлардан болсун, ширин кудагыйлардан болсун, келинибиз бизге дагы сый урматтын ээсинде болуп жүрө берсин эми. Өзүнүн көзү. Ал сүйлөбө. Ошолордун шокосу менен отурабыз, ошол турат. Өмүрлөрү узун болсун. Жүргөсү жайып болсун. Үч журтту тең караган күйөө болсун. Мен балам тага журт, ата журт, кайын журт дегендер бар. Ошолорду эч ким биринде таштабастан биздин балабыз бияка кайнеме бала болсун, кызы бизге эмес кыз болсун бизге. Ушулар өнүп өсүп, эки жыл уктахасы ушул жерде ушунча адам бардыгыбыз боорубуз бүтүн бешик тойлор кылалы. Алладан ушуну суранам. Өмүр, тең соолук, бактылуулук, бардыгыбыз тынч бололу. Эки акам тең отура. Ооба. Ушу Нурик менен Жасмина кармашкан болду. Төөлүктүү болсун. Амин. Ушул жерде отурган туугандар дайыма ушу акамдардын үйүнө ушундай жайылган дастаркондорго, ушундай тойлорго келип жүрөлү. Үйүңүздөрдөн кут кетпесин. Дайыма тойлорду кылып, жеңем экөөң палпайып төрдө отуруп жүрөлүңөр, ака. Акам менен жеңем ушу биздин төрүбүздөн түшпөй мына кудагайлар, эжемдер баары. Дайыма тойлордо жүрө берели. Ушу балдар бактылуу болсун, бала чакалуу. Мен сүйлөп коелу. Самара кызыңыз бизге жагып, кандай мына көп балалуу бизди сүйүндүрүп, жакшынакай болуп жүрөт. Мына нере кызыңызды алып калайын. Кудай кааласа бул келин кызыңыз да бизге баары бактылуу болуп, өзү менен өзү күнөөшүн алайын. Ошо жеңем менен акама дагы нере келин кут болсун, бизге дагы, силер жуксун деп турабыз. Биз дагы нере келиндер кайнаса аз калды. Ошо жакшы күндөрдө биргелешип отура берели баардыгыбыз, эми ошонубуз калды да Анда мурукудан дагы калыңдашып, Казак Кудай ушуну куткарсын. Эки бактылуу болсун, ата-энеси менен, ырыс-кечеги менен келечеги кең, көп балалуу, чакалуу өнүп өссүн көптүн катарында. Ушу бардык Кудай сөйөктөр, туугандар ошолордун той сыйларын, жакшы күндөрүн көрөлү. Кудайым ошол насип кылган болсун. Дайым барчылык, токчулук болсун, тойлор болсун, жакшы күндөрдө сыйлашып, урматташып жүргөнгө Кудай асмандарда Рахмат. Биз Кудайга шүгүр. Asıllarga boş koluna Ügiret çaratkanda ürazını Dostlarım imanda göz salgılacı Dostlarım ellik gün çarpılacı Özgürsün çarşıda kazandırır Özün öyle kuşun boyda kaldıracı Özün öyle kuşun boyda kaldıracı Yaş boydum kaldıracağım
Osman hiç bozma ne? Üçüncülerden ne geçiyor? O beni gördü çürümün. Bir gelgen çıldızdan ayrılmış bana vay kendi kabul. Dün çürüdüm, dün çürüdüm. Neresi uşun çağır, dün çürüdüm. Ey dün çürüdüm, dün çürüdüm. Ayıpsın sen de sızlar, gözsün sen de sızlar. Cengiz daha koy bir de. Akkaraga ne aldın da? Cengiz öz kulu al atışlarım ben. Bir dal. Men alsam ana xizmatda kim o'qadi? Evet, Cengiz. Bir jax toslu alıp bermiz yani birincisini. Görmez bir. Vallahi ko'rsat. Ular sotdan uch dolar zaratda. Ular sotdan uch alacağız. Aka sotdan uch emas ki. Çekmeme farkı yok. Ana kuyuyor da kuyuyor. Allah desinler böküldü de tapkanı kesip. Cengiz de koğun aga. Çekten geldi. Çekil bana gidelim. Hadi altı bana Staj geldi. Tugansa. Zavod ishlatadi. Magazin ishlatadi. Magazin zavod. Müziklerin magazini. Yo'q ko'rdi da, fark yo'q dedi. Ova, atan shu qilib qo'yadi o'yinchi. Cengiz sen kendi alış gerek. Kamerama tartib qo'yib turadi aka. Ama o'zi. Kimdir qo'y. Al ishimiz o aytganda ishimiz. Qanday jaqin do'st, neli o'tasan? Ya bak. Jaqin do'st qo'ldan ichi olaymi? Qizilcha nodalar ataynab kesadi. Alsam da. Boş olur. Adlet al. No, no. Samaklar. Samuray, karma. Boş ola verin. Buna var, buna. Bu ayttat qo'y. Cho'g'atni var arabasi qo'yib bering. Al. Samak. Al. Jenge makrotondan al. Yo, men urib olsun. Na samak. Bunlar birlikte ket. Allah. Boş ola ver. Boş ola. No. Orolvay kolum boynuma, şatanın o ilçemi koynunda. Aylanıp kelsem düşeken acele, boşa düşen beni soydu. Soydu da Cengiz, soydu da Cengiz, resmimde gelme koydu. Yalvaçı tatlım maçı Cengiz'e var. Çerdi garap çaşın maçı Cengiz'e var. Esni yakkan işke gitken gündür
karma aldı. Cenge davay. Cenge tek oldu Cenge. Oy oldu, meyran oldu, dolduruluyor bir tek koy. Faydalanma. Normal oldu. Son 생각해서 kucakta öyle ileri. Ulan Cengiz bir de koyun Cengiz. Katardan Katardan. Ata, men. Onu hiç olay nem Cengiz, onu koy Cengiz. söz var tez Anda razana saklar mı? Cengiz koyayım mı azar? Yaş balamın taratımız var. Cengiz koyayım. Cengiz. Bizde de hiç beş altı az var. Cengiz. Bunun atı öz ismin. Cengiz ben bitti. Cengiz söz gel. Tamam, bu kaçtırdılar. Lotma. Duyet. Çoğunluğa başlayalım. Gıyola atı gıyola. Nuri. Nur Muhammed. Jasmina çok baxtlı olsun ha ballar. Sizler qatarlarda degende. Ömürler uzun, densoqlar çın bolsun. Gelir yılı şu gündörde 5 toymandı oturgan bol olsun ha. Barına tışlıq amaçlıq ballar. Densoq toğu. Hoş geldiniz aldı. Hoş geldinizler. Avtor traktör tartar. Tarat turası. Ket tarttı. Hoş gelmişsiniz. Toylu gana bol örsin, 2 yaş karmaşkan bol üzülüyor, baxtlı boluşsun. Oyluğun oy maqsadına jetip, daim yol açık bolsun. İyilikte koştolsun, barыңарды şu. İyilik koştop, daim şu gülüp jaynap. Toydu yaxşı ötkөрөлү, bundan keyin dagы жақсылықтар ғана болар. Өзен дедin sana papa. Kamera tattınız ya o işte. Hatice. Evet, cahil koysa Üstüne sevet miydi? Sizler bütün havayızlar az ve sevet saçlar. Adam şimdi yaşak ödem aldı. Sizler Cemil'de koyu şöyle kıttır. Cemil'de köpeğe olsa Cemil'de kalıyor. Bunu mu bağlı dedi. Şöyle mi degen adam yok. Şöyle. Cemil'de de koysun bu. Bari bahsede de var. Toşna yok mu? Nakştığın nakil oldu. Kapı çok yaptı. Oya sen harma veriyor bunda. Dadilleyle harma veriyor. Kasır şu kadar. Jara haşıgan, jara haşıgan. No koy söylettin ha? Doğuştun bolu bakın ne? O koy söyletecek şimdi. Yine çok güzel. Önceki al koydun aksası oldu mu? Öyle oldu. İşte razdılar mı? Ne oldu işte? Am niye koy var üstüne çok mu? Ana. Siliş kap oldu. Kaçak oldu. 2,5 oldu. Ana. Ana. 3.000 oldu. Daş davayla o şey daş. Mayda kesin gerek. Bu lan da bu var. Vallahi başkası olsa yine tavuklar bu ana. Ne biçim mi? Ondan çıkarmak bile. 2,5 vakti olsun. Vallahi 2,5 vakti olsun. Evet ata yürüyorlar. Ama Cenk anda bol da. Peki tatlı. Oldu oğlum. 2,5 vakti oldu. 2,5 taşta da bin al koysun bile. Yaşlı bala kesin. Oğlum. Şu Cenk Cenk koydun da ne yapacağız şey. Cenk? Yine tek betinizden de öyle. Sen basa abartıyorsun. Bir son var. Ece pazarda istemiyor hocam. Bir de gelsin malades. Yaşlar ne mal bu? Yok koydun ciğer maksadı. Yine tamam yaşlar çok anday kullanlar. Bunlar ben sen baskette balar görmezsin. Balar hiç olur. O banditine maksadı. İnşa başkan neden görüleksiniz abi. Ama bu çakta Cenk verir mi? Koya mal başkan kıyıl oldu. Jala yek son görüp anladı. Ağlap getirdi. Baba sonra kudak için özüm çakıp bile özüm akmış. Bol boş olmuyor. Yoldan sevesine kudak yiyeceğiniz niye gerekiyor? Yok. Niye diyeceğiz? Olmasa kudak için özüm çiçek değil. Diyeceğiz var mı? Kudak yiyeceğiniz bu sevetine. Oğmin adamla yemek. Oğmin ulaşın ye. Yok öyle değer etmesin. Yok bunlar bir dege bilesin. Ece uyattan yine dolmamız. Oğmin. Bazarda işte Uyat bulup.
Koşuyorsunlar, balda görme balda emez. Vakitli aldasın az şular maydaşdan versene. 10 bin lira öğrenci. Yok. Sizge işleyle görmeden o şeyden. Şurada var bir resepte koymuş. Resepte Bir resepte koy ne kalkülatöründen salıp duram. 200 koşu kıldıram. Plus 500 derse. Önce niye de koşu oturan neşlik ya bundan varsa sizge işitmeyi istiyor. Nanday, bundan varsa diyecek mi? Bundan ne yapıyor? Her birinde 2'den ıl koydu otas vermeyeceği. Her birimiz enesi normal kullan. Kança kılaydı? 10 bin kılaydı. 10 bin kılaydı. O frukto hem 100 tom aşıp etti. Çok uysun o zaman. O zaman ne kadar Allah'sın. Olmaydılar. Böyle şey olasa. Annem patrona baldar kesiyor. O frukto hesap diyecek. Tom uysun mu? 100 tom hoş Allah'lar abi. Böyle bu koku seviyor. Aynen. 10 sebep oldu dedi. Çeçimle alıp buladım. Şundan beri. Evet. 10 bin. Ece kınca yarıyor, canım. Döngül açıyor. Андай эмес. Мындай неме кылып тур, эне таактыр. Мен силерге баскетке балдар. Yo, Ece ene taak nesi kaldı ebe aytпайсыңбы? Тарышканда жанагы балдар неме кылбай, эне таактыр. 5000 кылып койгула болду, ошо. Yo, aylanan koy özü 5000 so'm o pazarda. Daha ne mayne? Базарга артып 5000 so'm койдук. Çeçimle taşlar koymuyor şimdi bundan beri anda. Та чеч аласыңбы? Çeçim. Şimdi bağırı başka kek çeçim. Şimdi gerek mi? Yo, şimdi gerek mi? Çeç bire. Şimdi bire. Kusura ol. Ke o men anda Ece. Yaptı var. Yo Ece 5000'e koy veredi erkek çektim ben. Buna varsa 23 gün hepsiyle var koysanız iki. Baldan maydan. Sizden baldarınız var mı degende? Muamil. Balдар эне таана кошуп коет, болчу. Ece. Эне башакалар болгула. Жок, уят бул. Баша. Балан değişke çıkan da dalçın diye. Onu gör korku odatın. Ne varsa 3,5 so'm sizge Ece. Yündük'ün akçasını vergen yok mu? Biz Yündük'te çoğun ağıl ederse verdik miydi? Geçkinlikten ama aşık ettik. Geçkinlikten ama sadakalık adam aşık etti. Ündük kelbek koyar. Ece ben alıp çıkabilirim Yündük hakkı veriyor bir sevimizle. Çeyinkizle. Alıp gel. Gel 10 bin anda Ece. Yani erkeğine mi diye bir tabak ver çıktı erkeğine. Diğerin baldarda satar kesin. Gel 10 bin. Allah'ın bizge padar oldu. 10 bin Ece. 23 fevral meye bir demel koyar. Cengiz'de Gırda veriyor mu? Ayla, 2 yaş baktlı olsun, balalı çakalı olsun, şu diyorlar men, kızız. Şu 2 kudagılardagı şirin, yaşakay, sıylaşkan, sırdaşkan, 1000 yıllık kudalardan bolsun. Dostlar sizlerge de rahmat barыңар, mayramыңар менен. Şu toyda жақшы, oynap gülüp жақшы nakay bolup nemalar. Bunda bolsun, dostuңardын sıylaganыңар. Bunda bolsunçu. Sal деген кишилер бактылуу болсун, баардыгыбызга ден соолукка. Жақсы сөйлөп Sizler de şu adayat jaktan teylep koğula dep jönөтүшүңөр. Жеңишбек Шамшиев агабыздын Толгонуу деген чарбасынан баштайын анда калбаңыздар.
şehir Çaşodu Çambul bostur sençe Aksaray'ın halkın tutkan kutmanı Gülümü sen durmuşlar isterim Aksaray'ın halkın tutkan kutmanı Toy kutmasın da güzel. Çok herkesle güzel yani. Bir gece çürüdüm bir dağdan Al güllerim çırağlay Artık yoksun canımda Beksem çürüp kıynalay Bir gece çürüp dedim aldım Yavaşça arman 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 Ağlayım karanlık Aysız gülü çaralı Ezip gitti geni çok Uzak. Uzak. Baldan. Ne ekosistem söyleyeyim mi? Nağı bir muzikanın kampanyası. Ha, hurmatlı. Okup durdular. Hangudalar. Hurmatlı kudagıylar. Çin-çinda gelgende bugün öte datalı gün. Anı barımızlar жақсы bilesizler. Tigi asker adamı olup özümüzlerinin tigi yoldaşımızlar olup gelgen. Demek bizdin kızımız menen Gıyavalağızın toyu mına şunday tarihta kala turgan şunday datalı günge tuş bolgandın özü dağı çoğun sıymak hurmatlı kudagıylar. Uşunun hurmatında bizdin şu askerde hizmet kılıp gelgen kudalarımızdı bardığı şu asker adamların dağı bir rет kutluktap anan oşonun hurmatına
биздин тиги музыка жаңыртып аткан жигиттерибиз ушунун тегерегинде дагы бир жаңыртып берсе кандай дейсиздер? Туурабы? Азыркы Россиялап же болбосо бөлөк мамлекет, бөлөк шаар, бөлөк областка барып иштеп, үйүнөн кабар алган эч ким жоктордун урматына Максат Кулуев деген токмакым досум жөнөп алам деген ыр жазган экен, ырдап берейин да кабарыңызга. Жөнөп алам сен чоңойдуң айыл журтка барып кел, айыл апа кандай жатат бир кабарын алып кел. Чоң атаңдын коро жайын чөп баскандыр белчеде, чалдын сөөгүн бир агартып чар тарабын чабып кел. Ата баба журтуна атты бүртүп ата мүнү бир жаңырсың кыркырда, кол чаначтан кымыз ичкен кыргыз элем кырдагы, тундурмадай тунуп кезим төгүлдүңбү турмушта. Чоң энеңдин кемегесин бир төтөтүп жагып кел, келинге деп тиккен эле көшөгөсүн тагып кел. Мен кетерде минген аты аза тартып бош эле, чоң атаңдын намысына чабдаратын байлап кел. Айда балам жылкыңды ата баба журтуна, мен куруйун шаар кезип айыл калды унута. Жети атаң баскан жер, жетеси бүт жаткан жер, мени тартпай чоң атаң тарт, журтташ табайт кыргыздар. Татарыңыздарда кем өсін. Алиги урдап алган ит өсөткен, урдап алган гүл өсөткен, аванан сурап алган пата түстү етмеш бир пата берип коңуз. Амин. Улум силердин дагы өрүшүңөр болсун. Иштериңерде дайым ийгилик болсун, бала чагаң менен тынч бол, дайым элдин кызматын кылып ушинтип жүрөр, элдин алкышын алып. Айтканыңыз келсин. Сиз дагы көп жашаң. Кудас койсун, Кудас Кудагай. Şolasın çaşkanda, terekle gür açkanda, kırlardan buğala, kaldaklar gül açkanda. Süreyim kanım, ağolu köyümden yola kaybolur, varım sarı yola kaybolur, varım sarı Kadar varılganda Söygüs yaklarında Feralar canırında
Cazdırdan caz. Yanayla temasını bildim. Prodüserim benim de. Evet, pazarlayanlarına da. Alt tarafta caz. Thank you.
Eki cenge sallarda aşkım bizge sal dediler. Aşkım yok. Uzak kalacak mı? Ocakta. Cenge bezdi işte ben Baksın. Mas oldu meğer. Yeşiklerle toz öğretmen ne oldu? O da. Siz kalatında. Bugün bayram var geldi yeşik at koysan orada olur. Bayramlıkta verdik acılına. Hey,
Sen de şey görüyorsun. Sen de şey görüyorsun. Bu hayır da sosyal da göstersin ya. Sen Ege'sin, şimdi tapayda Ege'sin, neden nime olmasan oldu ne? Beşti mesela zaten. Evet, siz gel. Yüzler oğlana şaşırmadı. Bugün güyoğlan bayramı gel. Dönle görüyoruz bunu çekin. Dönle. Nereden? Tadı ucunu mu koydun? O adam. Yok da ya uçağına polis olsun derler. Dönle korkma korksun. Vallahi hile olan çamallat deseniz Don gör korpolat çekin. Çirin geçsin. Açın. Çirin. Var mı? İyi düşüyor var mı? Yok yok. Valla değerlerim yok. Kadege kadege. Valla Anda kaç orada öğretmek var. Gel bol de bular sonra. Sen gel abla. Şimdi öyle. Küçük soru replik ediyorum ben. Burada nereden? Ya canım çıkma. Ben şöyle çıkıyorum. Bilemiyorum. Aynen be. Basta perce. Daha değil, yürü. Bol ver. Ver, bol ver. Gel, nereye koydun? Nasıl? İşte bir gidiyor mu? Fark acelesi. All
Yok da şu böyle. Böyle tugan mı patır? Nurek, gelin emizlerge akçı olursun. Bugünden başlap bizim uyda oluruz hem. Sizlerge den soğulluk kalayız. Bardığımız tınç bolaylı. Daim yaş günleri oluruz jüreyli. Bekeye gözdağı tınç bolaylı. Den soğulluk versin. Uşularga baş göz bolup jüreyli. Daim anara olup bardığımız. Amin. Amin. Ana akçı ol sizlerge. Ana sen de resmen Nurek. Canınız açık basın, daim baktırırlar, ömürürler, köp paralı çakarırlar, üniversitede götün atadığında tınçlarla uşu gelgen bardık, dostlarım, ağaçların bardığı, şu gelip alakan cahitçilerinin bardığı, baktırır ömürürler, var. Haklı oğlan, notma arkadaşlar. Nuruk balam, gelinim, o ömürge birinci dön salı kalayım, uzak ömür. Gelecekte şu jakşı oğul kızlardan boğla, özüngöde özün köygülü şu iki jaktı birde urmattap sile tuğan yaşlardan boğla. Tere. Ayvay жақсы қалу тілектер айтылды. Балдарым үшін бардым сіздерге нәсіп етсе. Бақтырлы болғыла балдар. Бала шақалы болғыла. Дайым үшінші ұрық туған қатысты қырады. Танып жүрген үй білілер. Дайым сіздердің үшін жақсылы болғыла. Бақтырлы болғыла. Рахмат. Жүрікті olsun балдарым. Сіздерге ден солық, ұзын өмір, үй білер уақыт қалайым. Өмірі бойы қармашқан олар түбірікті болып, көп балалы шақалы Ken balda olsun. Yürü Andoy, baktlı ol.
gelin alıp var, benim kızlarımday var. Rahmat gelgenlere çok rahmat. Bana. Rahmat. Çocuklar bolsa kapalı getirsinler. Şuraya yaşlayın bakıp olsunlar. Çocuklar bolsa taşlar atın, suda singen. İki dakika bir de karalan yaşlarım olsun. Ders olup Kelinlerden daim atırnama kuva koyun. Kalayırsoğundan bayamam menen Tölegön. Bu yakta uzak bayda, başka bu yakta neme Manastar bari. 2-3 günden beri çıkıp жүрüp, mına şu Pariz'dan bir kutulup koyulup degen niyette mına kança günden beri tüysük tartıp ne kılıp jüresingер. Oşol Pariz'dan kutuluşuңar menen bekey. Kalay. Negizi özü mına 2 günden beri keçak sakalları menen görüşüp attık. Жақшы patalar, kalolar aytıldı. İlayim mene oşol pata, kalolardan bardık oşol sizlerge en negizkisi ba üy bile kurup atkan jaşlarga tiysin. Anan hem aldığızda da buna çoğun bir mesele turat. Uruk tuğan, tanış turistlara çakırıp keçinde dağı bir İlayim mene oşunda dele жақшы patalar bolat. Başkalar oşolardan bardık oşu atağanların barını etlesin. İlayim mene oşunda Kuday daima şunday dastarkundan ayırmasın. Bir жақсы jeri Bekey Tağlay, Kuday koşkondur Kuday bolat dedi. Söylege Kuday mına 2 jolu kaytadan beri vatı. İlayim mene oşunday жақсылықтар bola versin. Negizi baktırlı olsun jaşlar. Koydu olsalar жақсına kaykoluk körüyorlar. Ömrün uzun olsun. Onun işlerinde daim iyilik olsun. Kuday densoluk versin. Bala çıkan tinç bol. Daim jaş gündörü joluguşup jüreli. Daim şu balдар menen hem sen alacaka varat bular dille. Karlaşıp jüresiңер. Jakındap kaldık. Kuday sizlerge densoluk, uzun ömür versin. Bala çıkan menen tinç bol, ata-eneň menen tinç bolga bardy. Mana sen jüküge pata öğrenin. Qanday işle bermeli? Şu baldarga sakal ol beken ekan. Yaxşına qalıp oynap gülüp jürör. Tinç bol. Densolug'uň versin, bala çıkan burul menen qarmaşkan qoluň opşam üzülübesin. Sen de akamdan okudun. Şaşmay aldınızlar. Aldık. Boş bir yala var. Çekile. Bekey, mayli, tinç bolgular. Densolug'uňar çyň bolsun, ýübileňerde daim jakşylyk bolsun, şunday günleri joluşup jüreli. Öközge da densoluk versin, Kuday şulara baş göz bolaylı. Uruk tuğan bardıňar jükösler dağı, bala çıňar men tinç bolgular ukam dağı jakşı günleri joluşaýly. Onda bular bar uzak isler. Video tatsan balaga ve eşmeğen bala tutar patayır tutarla. Buranın dostu. Kinoçu balaga patayırdı. Video tartıp atkan jigitke bir bata verip koýanyz. Meyli. Bul balabızdı mına niyet abdan жақсы bolup atadi. Şunday жақсылык toýlarda tartyp atadi. İlayim mundan narıdagy daima şunday жақсылыктary toýlary tartyp jürör. Çygarmaçylygyň daima örkündeýärsin. Teknikaňa hiç kaçan üzülbesin. Negizi Kuday densoluk bersin, ömür bersin. Ne tileseň tileýin Kuday bersin. Nerede Jükü, Seferbek, Tölegön, Tetübek, Ulanbek, Uzakbay, Seferbek, Berdanası, Jalp Patayır koygan. Bir de hurmatly daglar. Şurada şu hizmet kılgan ulgalar, kelinler, balaçaklar, bardygyna densoluk, ömürleri uzun bolsun, daim şu jakşylykda hizmet kılsın. Ömrüňer uzun bolsun, Allah. Ben densoluk versin. Mayli, Kuday goşbak bolsun. Kuday algaz versin, bölge tadı jakşylyk taraftarlar koyarlar. Daim taýdardyn içinde sudaşyp jürüňe Kuday versin. Rahmat.
Ömürlerle genel hizmetine çevreler, söyledim, yaşlarım, adamlar seslemesi olmalılar, Allah. Evet, no. Sadakada Allah. Sadakada Allah şöyle ömür bereketini versin, alıp bırakıp baktırır ömür olsun, kalan cenderine vardı baktırır ömür olsun. Bunda uydu görüp aldыңlar. Ben aytıp koydum, saat 6'a veçim ve veçkine cenderine ayttım. Bunda uydu görüp aldыңlar ha? Gelip getip ben oldu. Kaçtı kızlar? Sadacığımız öldürmenin ana yemeleri mi oldu? Uçaktı, açır öyle. Erten tukasına oturar mı? Bu da dostum bu öte çoğun javapkerchilikda. Bizde de öte neme bu aytgan, no sıkçakta, ko'p yerda. Chet elga qarayotganda bu jiliklarni. Shunday. Sizlerden Kudaday bolğan öldürüp ötkülü. Tegin. Yok, koyu yerine oturup aslında kalıptır. Koyu Olsun aile. Peki yaka yok mu öğretmen yapan? Oy, biz ne telefon? Karıştırın. Ürküp gelgesi tartılmış. Hey, çay yardım etmek. Ya otur. Dönün otur.